Tako da, to sam vas pitao zato što mislim da kad čovjek zna u stvari poreklo svoje, onda teže manipulisati njim, zato što on nije podložan bilo kakvim uticajima mnogo sa strane. To bi u stvari bila svrha. Da, između ostalog. Da. Ima i druga. Ljudi se vežu, ljudi te sve predrasude nacionalističke razbijaju kada shvate koji mi sve rođak. Pa to je lepo. Da, i to je humani aspekt genetske genealogije. Ja, na primjer, imam izvrsnu saradnju sa brojnim Srbima i Hrvatima i Albancima. I zajedno radimo na mnogim projektima i vjerujte, to je jako lijep osjećaj. A znam na tom nižem nivou, ljudi koji se bave proučavanjem samo svoje porodice i svog porijekla, onda oni nađu tamo nekog u lozi koji je druge muslimanske i katoličke vjeroispovijesti i onda se sa njim kontaktira i održava odnos i na neki način se sprijatelje i to je korisno. To je korisno i to razbija ovaj nacionalistički sa korijenima paganskim običaj. Tu predrasudu. Da se sad sve to što je tamo, to treba mrziti, jer to nema veze sa mnom. Dobro, da pričamo u smislu onog agresivnog, pogrešnog nacionalizma. Postoji pozitivan nacionalizam gde čovjek voli, da kažemo, svoj, da kažemo, region, svoj narod i poštuje to. Što se tiče nacionalizma, ima tu više definicija. Mislim da to drugo što ste vi spomenuli je više patriotizam. Ili rodoljublje. Koji je pozitivan. Nacionalizam sam po sebi je problematičan.